Novčana sredstva koje je Knjaževac dobio od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja su priznanje za sve ono što se godinama radi u oblasti socijalne politike, kaže predsednik opštine Milan Đokić. Ministarstvo rada, za rad, zapošljavanje, socijalne i boračka pitanja nam je odobrilo 7,5 miliona dinara za praktično projekte koje sprovodimo na teritoriji naše opštine, a u skladu sa onim šta jeste opredeljenje već dugo godina naše opštine. Da li se radi o deci sa smetnjama u razvoju, da li o starim iznemoglim licima ili o drugim vidovima socijalne zaštite koju realizujemo kroz projekte. Sve u svemu ovo je još jedno priznanje, ne samo novčana pomoć, već i priznanje opštini Knjaževac za sve ono šta radi u oblasti socijalne politike. Solidarnost sa građanima kojima je potrebna neka vrsta pomoći odraz je ozbiljnosti jedne lokalne samouprave, smatra Đokić. Postoji i veliki broj naših sugrađana koji su u stanju socijalne potrebe i trudimo se da im pomognemo na svaki mogući način. Upravo solidarnost sa takvim licima je odraz ozbiljnosti jedne lokalne samouprave. Narodna kuhinja u Knjaževcu nikada nije prestajala da radi. Nažalost, ima sve više i više korisnika. Jednokratne novčane pomoći onima koji su u stanju socijalne potrebe se isplaćuju potpuno redovno. Opština Knjaževac svoj deci koja su u stanju socijalne potrebe, a pohađaju školu, nabavlja besplatno udžbenike, idu besplatno na ekskurzije. Pokušavamo da im i sve ono što su obaveze tih i takvih porodica prema javnim komunalnim preduzećima, bilo to plan ili prema standardu, da im pomažemo, da im izlazimo u susret, da preko Centra za socijalni rad odobravamo i novčana sredstva kako bi pomogli tim ljudima da izađu iz situacije u kojoj se nalaze. Namenski transfer ministarstva namenjen je razvoju postojećih i uspostavljanju novih usluga socijalne zaštite.